Hello mayam, nungairibo. Ay ngasi video da taram nokchari. Ngasi video sidi kaino ne. Ay birthday video ne bako. Ado ay birthday se plan to pun natte koi aseng bai di ay koi family couple moi loina ay ngasi birthday ne se loina baw isalu da bodo na kaw rubne bako aduga last moment da kaino da nungdang evening gumba yorokpoi pung 3 tare adwai daneba ningjang angtan ningjang adwai kitang ningjang na dana tawdana arrange tawra khola ko adwai tawra macha ma sum cake kakhibagi video ne buko adu mayam yengmina se na tawne memory in thamong na ba ai hanure mayam lire aduga haziki ai kaino cake kakpagi video se sisida aido mood to khara down oibne bako adudo kaino di aido adigi timing du ai je ai tension lei bai ta kaino ma thabak ge da khara workplace ki kaino ma tension ma kitang nungai taba mai je leba du wakhal do nungai nok thopangam da bodo nungai taba do adugi ne bako ai gi do adu ati kem gi natte mo lana logano adagi video जो आई नमगे ना खंदे लगी सुमाइना तौगनी सु खल्लुदे आई क्या खल्लुदे बको हाइदी अंदर किसी दे के शाम ना वखल दा तौगे खो के खल्लुदे अदम सडन प्लान होइग्रे सडन एवरीथिंग अदगी लोइनमा अदगी खोइ तमजाना वीडियो मचा मा लावे अदु सम मैम आई सब्सक्राइबर्स आई व्यूअर्स आई विंगसी बिन यिंग व्यूअर्स दा शेयर तौगे तौनी अदुगा आई वीडियो से ngasi katang thengna boragadi subscribe toksinbiramo like nambiramo comment tobiramo aduga bell notification number ka biuno aina anoba thaglakpada notify tawnaba aduga ai video yingbibagi thank you loy following bibagi thank you aduga share to basu ka biuno ko myam ai video share to biu aduga 100k yawhanse myam gi mateng ai nizari yawan se 100k yawada ai giveaway tawge na khalle ado yawan se me am subscribe to ko no no wording asi katang thengna waragadi to salamo da come mai say happy birthday dear Abim, happy birthday to you. Yare. Happy birthday to Ilo, mama rakak ilo. Apa itu? Ya. Oh, tahu deh.